Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho ku rubuga rwacu rwa M247 TV. Ikaze muri aya amakuru. Hanyuma amakuru atugeraho muri aka kanya navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, nuko umubyeyi w'umuhanzi nyarwanda, umuhanzi w'umuhanga cyane uririmba mu njyana ya R&B, akaba yitwa Christopher, yitwa Gahongayire Marie Mativitas, nyina wa Muneza Christopher, yitabye Imana kuri uyu wa kane tariki ya 21 Mutarama 2021. Amakuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi akaba yemejwe n'umwe rero mu muryango wa Christopher waganiriye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera ku butaka bw'u Rwanda. Yavuze ko uyu mubyeyi yaramaze iminsi arwaye, ndetse ko mbere y'uko umujyi wa Kigali ushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo yagiye ajyanwa kwa muganga mu bihe bitandukanye, ariko agasubira mu rugo. Yagize ati babimbwiye mu kanya ndi mu rugo, ati bambwira ko yitabye Imana nyina wa Christopher, ati yaramaze iminsi arwaye atameze neza, ati nibyo naherukaga. Akomeza agira ati hari hashize iminsi bajya kwa muganga, ati na mbere y'uko gahunda ya guma mu rugo ishyirwaho, ariko bagataha nyine mu rugo. Christopher rero ni umuhanzi uririmba njyana ya R&B ivanze na pop, akaba yaratangiye ibijyanye n'ubuhanzi yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, aririmba muri korali y'abana muri kiliziya ya Mutagatifu Kizito mu Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye yagiye asohora, ndetse yahataniye ibihembo bikomeye cyane birimo na Primus Guma Guma Superstar, Salax Award ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaba rero mu by'ukuri yamaze kubura umubyeyi we witwa Gahongayire Marie Mativitas. Navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, inkuru y'incamugongo umuryango wa Christopher, akaba mu by'ukuri ari inkuru y'incamugongo kandi no ku bakunzi umuziki nyarwanda. Kuba rero mu by'ukuri umuhanzi w'icyamamare nka Christopher apfushije umubyeyi, navuga ko ari ikintu kiba kibabaje, ariko nta kundi bigenda, niko ku isi bigenda. Reka rero twifurize iruhuko ridashira uyu mubyeyi, hanyuma twihanganishe Christopher, birumvikana n'umuryango we muri rusange, kubwo kubura umubyeyi wabo mu bihe nk'ibi bikomeye cyane mu Rwanda, cyane ko abuze umubyeyi mu bihe abanyakigali bose bari muri gahunda ya guma mu rugo. Navuga ko rero mu by'ukuri ari inkuru y'incamugongo. Hanyuma twagira tuti Imana ikomeze imube hafi kandi ikomeze imuhe kubyakira. Biba bigoye cyane, ntabwo bigeze batangaza mu by'ukuri n'iki yazize, ariko gusa ikiriho nuko ari uburwayi. Ntabwo tuzi niba ari icyorezo cya COVID-19 kuko gikomeje guhitana abandi bantu batandukanye hano mu Rwanda, gusa ikiriho nuko yamaze gushiramo umwuka. Reka rero twihanganishe uyu muryango wo kubura rero uyu umubyeyi. Joe Biden n'umutegarugori Kamala Harris baraye barahiriye kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 4 iri imbere nka perezida na visi perezida. Ni umuhango wabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'Amerika nk'uko bisanzwe. Hari saa 6 i Washington DC, ari nayo saa 1 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi ejo kwa gatatu. Umuhango wabanjirijwe n'amasengesho imiryango y'abayobozi bombi yagiyemo hamwe n'abandi bazafatanya kuyobora igihugu. Umuhango wo kurahira kwa perezida Joe Biden na visi perezida we Kamala Harris wabaye mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya COVID-19. Uyu muhango witabiriwe n'abantu mbarwa kubera icyo cyorezo. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika murayigezwaho na Claude Ganza Munyamagana. Abantu ibihumbi babaga bazengurutse ingoro Kongere ya Amerika ikoreramo ntibaza kuhaboneka. Haraba hanyanyagije amabendera ibihumbi 200 birashushanya umubare w'abantu bakabaye bahari. Mbere yo kurahira, Biden yatanze ubutumwa buhamagarira abanyamerika gushyira hamwe ngo babone uko bahangana n'icyorezo cya virusi ya corona kimaze guhitana abasaga 400 muri iki gihugu n'ingaruka zacyo zahungabanyije bikomeye ubukungu bwa Amerika. Ati tugomba gukira, hari ubwo bigorana kwibuka, ariko nibwo buryo bwonyine budufasha gukira. Niyo magambo Biden yavuze mu ijoro ryo kuwa kabiri ubwo we na Kamala Harris bari mu muhango wo kwibuka bahitanwe n'iki cyorezo wabereye ku rwibutso rwitiriwe Lincoln. Hacanwe buji 400 zazengurukijwe urwibutso. Ni ingenzi kwibuka nk'igihugu, niyo mpamvu turi hano. Kuva izuba rirenze kugeza mu rukerera turacana kuri uru rwibutso mu kuzirikana b'iki cyorezo cyadutwaye bose. Aya n'andi magambo Biden yahavugiye. Yanijeje abanyamerika guhita ashyira mu ngiro ingamba zihamya kimara kurahira, avuga ko nta n'isegonda akwiye gutakaza mu gihe nk'iki gihugu kiri mu kaga. Kuri uyu wa gatatu, Biden n'umugore we Jill kimwe na Harris n'umugabo we Doug Emhoff babanje kumvira misa kuri katedrali yitiriwe Intumwa Mata i Washington. Mu gihe bari muri ayo masengesho, perezida ucyuye igihe Donald Trump yaramaze gusohoka mu ngoro ya perezida yerekeza mu kiruhuko muri leta ya Florida. Trump abaye perezida wa mbere mu mateka ya Amerika wanze kwitabira umuhango w'iyahira ry'umusimbuye kuva mu myaka 150 ishize.
Vice Perezida Mike Pence yitabiriye uyu muhango w'irahira rya Biden na Harris, kimwe n'abandi bayoboye Amerika nka Barack Obama n'umugore we Michelle, George W. Bush n'umugore we Laura, kimwe na Bill Clinton n'umugore we Hillary Clinton wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Nyuma y'imihango yo kurahira n'amagambo, biteganyijwe ko Biden na Harris bajya kurambika indabo ku irimbi ry'umusirikare utazwi mu irimbi riri ahitwa Arlington mu nkengero za Washington. Biden wabaye vice perezida wa Obama imyaka 8 arateganya gusinya amategeko teka anyuranye nk'uko byavuzwe n'ushinzwe itangazamakuru Jen Psaki. Ku mugoroba wo kuri uyu munsi wo kurahira kw'abayobozi bashya, hari ikiganiro kidasanzwe kiza guca kuri televiziyo cyiswe kwishimira Amerika, aho Biden na Harris baza gutanga ubutumwa. Abandi bantu bagaragara muri iki gikorwa harimo abahanzi nka Katy Perry, Luis Fonsi, Tim McGraw na Lin-Manuel Miranda, n'abashyushyarugamba nka Eva Longoria na Kerry Washington. Haraba hari n'ibyamamare mu mukino wa basket nka Kareem Abdul-Jabbar, n'icyamamare mu guteka Jose Andre na Kim Eng, umugore wa mbere wayoboye ishyirahamwe rikomeye ry'umukino wa baseball. Abategetsi bakajije umutekano ahabera umuhango w'irahira ribaye nyuma y'ibyumweru bibiri imbaga y'abashyigikiye Trump bagusa ingoro y'inteko ishinga amategeko Capitol bashaka kuburizamo igikorwa cyo kubarura amajwi no kwemeza intsinzi ya Biden. Ku wa mbere w'iki cyumweru, Harris yavuze ko nta mpungenge afite z'umutekano, ko ahubwo ategerezanyije amashyushyu umunsi nyirizina w'irahira. Ati, nzajya kurahira nemye rwose. Inzego z'umutekano zivuga ko buri kimwe cyose cyakozwe kandi ko urwego rushinzwe iperereza FBI rwarobanuye abasirikari 25,000 bashyirwa Washington gucunga umutekano w'iki gikorwa. Kuri uyu wa kabiri, abasirikare 12 birukanwe mu bacunga umutekano w'uyu muhango w'irahira, kuko nibura 2 muri bo bagaragaje kutishimira ubuyobozi bushya nk'uko ikinyamakuru The Washington Post kibitangaza. Iki kinyamakuru kivuga ko abandi 10 bo bakowe ku rutonde ku mpamvu zidafitanye isano n'ubuhezanguni. Ahabereye umuhango w'irahira hazengurukijwe ibizingo bya senyenge bityaye byakoze urukuta rurerure cyane mu buryo butari bwakabayeho mu mihango y'irahira ry'umukuru w'igihugu. Abadepite batoreye kweguza Perezida Trump ku nshuro ya kabiri mu cyumweru gishize, bamushinja gushishikariza abaturage kwigomeka. Iburanisha muri Sena kuri ibi birego ntiriratangira. Trump aramutse hamwe n'ibi byaha yababaye perezida wa mbere bagerageje kweguza inshuro 2 mu mateka, bikaba byamubuza amahirwe yo kuzongera kwiyamamariza kuyobora Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda bagize icyo bavuga kwirahira ry'umuyobozi mushya wa Amerika. Turahera kuri Professor Paul Kananura, impuguke mu bibazo bya politiki mpuzamahanga n'umutekano uba mu Bufaransa. Yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi. We yakiriye ate irahira rya Perezida Joe Biden? Indahiro twayakiriye neza, cyane cyane ko ijambo yavuze akenshi ryarebaga abanyamerika. Yavuze ko demokarasi yawukotse kubera ibyari byabereye kuri Capitol bushize, kandi agira ibintu bibiri atsindagira azaba perezida w'abanyamerika bose, cyane cyane ko yifuza ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyamerika, kuko aya matora bavuga ko ngo yabayemo uburiganya kandi ari byo yanahakanye, byagabanijemo abanyamerika ibice bibiri. ubwo urumva ko bakeneye ubwiyunge. Ku bwanyu murebye ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden, mubona igishobora guhinduka mu mibanire y'Amerika n'isi ni iki ku buryo bwihuse? Ibyihuse ni bibiri. Ni uko azoroshya ibintu mu bubanyi n'amahanga no mu bintu byerekanye n'abimukira, cyane cyane ko mu mategeko yahise asinya ari ya 17 ubonamo ko hari gufuta ibyo Trump yari yarafashe bikumira abantu bo mu bihugu 7 by'abayisilamu kutajya muri Amerika. Noneho hakazamo n'ikintu gikuru cyo kugaruka mu masezerano y'Ipari yo kubungabunga ibidukikije no kugaruka mu muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima. Ibyo bintu rero urumva yuko yerekanye ubushake bwo kugaruka mu rwego mpuzamahanga no kugira ngo yumvikane n'abandi uko bazakorana mu kubungabunga